Rimikapta achu khamtaya pauping Maitei aina kuki khanini shina ceasefire ngawau khwa UNC na kasathaira Yang sangra na mayang sang mithuda raphai katamnaw long na shongpa kasem otngurut khuika haira Lekhyang Thor acha da Tangkol Expressway pau Rimphawan Jimik ina pami delay pau ping maisai na nganang romsa Ngakap khangrok tangda ceasefire ngawau khwai UNC Peace Committee na kathong haira maitei aina kuki zo alungli road khamrat kachang thuruka da ya really marlak aina sacha hailala communities khani jina chan ngajek mukhuikarla leida United Naga Council UNC Peace Committee na ningai khama phongshoka Maitei na la kuki zo na la road khamrat kham ngorok da khokhasa da ceasefire ngawaulo kuchi UNC na saklak aina ngakaw haira Newmai News Network le Naga Peace Committee members na kahang community akhana khokhasa da ceasefire ngawau haya kha akhashina la shura kuchi hi UNC Peace Committee we kuchi han leya ceasefire ngawau ki kuchi ji khangajan maningla ningka hak Otna the UNC Committee Peace Committee jina kasatsanga ceasefire ngawau kharei chi chili thot ringchan li jangda thot na phaikar ji phaning ongki kuchina da Naga Peace Committee jina hangsanga UNC Peace Committee na maitei we kathana pinglila kuki zo we kathana pinglila samphang haira chiya kha chili khi ngasan mu mai khala kachi maphong mi mana chi thai lala raing roda khlai khanini shina chingri ngasakhawai Naga Peace Committee na kasagra chumda leida hanga ngalei hili rule of law lenga sakda khangachi michang kasa malela yangsang mi khawai pi kachang lela Naga Peace Committee na state aina central sarkar le kathong haira da hangsanga Yangsang ran na miyangsang mithuda raphai katamnaw long RKL na shongfu kasem otngurut khuika haira ukrul du jasami National Highway 202 shongfu chakashina yari khung khawali ringshing sakhaira kha shongfu ji semmi khawai sarkali nga kawlela mangana sang mithuwa da long jina makapen phongshoka RKL President Somipam Ungrai Vashumna kahang shongfu condition ji National Highway Infrastructure Development Limited NHIDCL na miyang sangranga atumli ngarai pamda yarili sajamaira kchuwiwang RKL na nghodlaga dukan kasanaw pingwe aina ngasai khuilaga shongfuji repair sakshop aina tangda kasana da hanga ukrul to Jasami Highway via Nagaland khung trucks taraka kaza shongfu sathuda shongfuji Zakshilak Hairagasana Sem Khawai Kapole Khangjon Mikahai Dukan Kasana Pingle RKL na Ningashi Pongshoka Shongfu Repel Kasaji Langtang Village to Rizaiwe na Hapogda Face Khani Aina Kupsang Khawai Sada Lechia Pauhi IFP we Aina Kakuina Committee on Tribal Unity na Kangpokpi District li total shutdown kasa Yari Khung Khawa Shekho Thaira Shutdown chi Maitei katamnaw khani shiman ka highway case li tribal naw khani police na tukhui ka haile makhamaya protest kasana Committee on Tribal Unity na 48 hours total shutdown kasa police na tukhui ka hai khani chili jiho khami podalai Shutdown chi ayang thorai na hapokda achung thor pungthurukle kupkasangna Shongfuli kari khung khawa masang sagla ban chili kakatom mi shasha matailak aina shinaw sanna Kangpokpi town National Highway 102 li pamkham da protest sa chithaya aya ban kasaji lei kholon kala worship cycle shungrok laga sahaira itumna phaningong pai Imphal West Lamsangwe Jingum Thrada Thuruk Avinash Maipam aina Jingum Thrada Chiko Ningthojam Anthony Anikhani Shman ka hai case li kuki khani le tukhui ka haina police na tukhui ka hai Jingum Thumra Lunkho Sai Chongloi aina Jingum Magada Jishat Sakot Kin Hangsing Anikhani ni Kangpokpi district wi mina tukhui ka hai khani je aji wi tarik thrada shini aina tangda judicial custody le haidalai Lupa Kupo Maram Sada Raj Medicity we claim aina ngaha khami scheme ot kasali hab khono hairo organizations pingna arishang chili donation drive majat khawai Raj Medicity na khangagaw sa haira arishang chili paume pingli kharjan Sada Raj Medicity Imphal Chairman H Rajan Nakahang Manipur Road Khamrat hili sagzu pingli arishang china claim aina ngaha mi khawai hotna da khleina
Chiwivang staff being with salaries la tangkai katat ngorok laga sadak leina chia. Saklala free treatment program ji ka shop aina tangda samida lehau kada arishangli kai khana khangajon poda lupara khang shai hi maka samia lo da chairman ji na ko posaya arishang ji na samida khle thiomai kha phaiji theida rajan na kahang road khamra thile sajak hai mi shakathum hang phanga da mati ka da raj medicity nang ha mi hairo chili surgical procedures mi hang chiko da chikoli samia kala crisis we aina sagaz ariri stable patients to rukle yang mi da lei da hanga arishang jina khalem aina ngaha khamile yarina ko to mi da khangajon mi ga hai we wangla chairman jina ningshi phongchoka yarina khangajon lupa lakh thra da khani thing thumra samphanga kala medical od lupa lakh thuruk thing hang chiko da chishat shaga thumi khangajon samphanga da hanga kasak khawat leilala road khamrat shokda khleina Satsa hai pingli ngahami khawai raj medicity we commitment leiching the lake chi hangda yarina la sakla ka hai service li kotomi da hapko khono maleng sakhawai chairman china khangagaw saya Manipur road khamrat na maram sada Kerala chief minister na BJP Central Sarkarle makhamya phongshok haira Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayana kahang Manipur wi road khamrat maramle twipanaw akha shokki gi Prime Minister Narendra Modi na jimiksho hangchishat khuya maramji Delhi based journalist George Kalivayalil na kagapi Manipur FIR koho aphora phong khami gible Chief Minister Pinarayi na kahang May Kachangle Rod Marat Kopokji, Union Ministers Pingnala, Yang Keda Kachang Kutumkada Manibuli, Mumana, Senior Left Katana Jina Kamataya, Paume Pingwe, Mavakushung Maram Lahangda, Mainstream Media na Maniburi Rod Kamradli, Yang Koi Haira Kuchi Hangsanga, Paume Otkasa, Kalevayalil na Manibuli Shokahai, Shokta Kale, Humanity Li, Yangagasai, Maramli, Mikzang Mida, Manipur FIR, Aphoraji, Kapik Shokna, Media outlets, Kaikana, Pungwi Alungli, Israel, Washung Shapa, Ka Manipur with Karajan, Mahang Mimana, Kalachina Media House, Kahak Pingwivang, Kina Kamataya, Sakala Kaji, Taking Sakada, Vijayan Hangsanga, Chief Minister Jina Kahang, Rod Kamrat, Kushogwe, Namasangla, Senior Opposition Leaders Pingna, Manibuli Ungyang Sanga, Ka Prime Minister Kala, our Ministers Pingna, Matei Mitua. Rod Kamrat Maramle Ngalei Hiwi Prime Minister na Zimisho Hangchisho Dwitili Dwi Shoknawa Kajila Zakshila Kahaya Yanka Kasai Pau Ngayaw Kahai Tharan Mang Mutu Kushokna da Kerala Chief Minister na Modi li Maringapa Awi Asak Avadli Makhamya Pongshoka Katamnaw Khani Shiman Kahai Wivang Long Naw Pingna Kokasada Paikar Khuiwa Khawai Ngasan Haira Maite Naw Avinash Aina Anthony Darik Phangathang Shiman Kahai Achira Shungda Shorkana Mapha Khuirala Khalai Wivang CSOs Maira Baibis Social Activists Katamnaw Long Politicians Tangda Case Chu Wang Khokakasa Phongshok Ngorok Haira Long Naw Ngatai Dana Kokasada Aya Akham Ground Imphal West District Li Kazibda Khangasan Khuika Haira Class 10 Katamnaw Ningthojam Anthony Aina Maibam Avinash Shiman Kahai case li mi tukhui haira chilaga achira shungda shorkana phaikar gukhui machithe ranga ani khani wi cell phone Senapati district wi petrol pump ngalem akhali samphanga chi naw khani chili masam ka phangmang maningla ani na thaujat kasa bike la muyun khuiranga former MLA RK Anand State Secretary CPI Sotin Kumar retired session judge A. Noteshwari, MPCC Vice President Hareshwar Goswami, JC ILPS Convener Punindro Konsam, FOCS President Manihar Atumlagazib Chili Wazanda, Katamnaw Khani Chili, Pakhui Kawai, Long Naw Ngatai Dana Kokasada, Kak Akaina Gazat, Dargasai Kachi Hangsangaroga. RK Anand Nagahang Katamnaw Khaniji Sekmai Wauki da Tatkasa Line Chile Paramilitary Force Police Personnel Chiaka Hailaga Kathada Tukuyaw Kala Kachi Khangahan Sai India Shorkarna Itumi Naungarali Mangak Miraka India Aina Manipuri Merger Agreement Yang Lushit Kachi Darga Sahira da Ananda Hangsanga Retired Session
Judge A. Neteshwari na kahang Maram Hilly State Missionaries na Otngurut Thakta Sakhawai Manipur High Court habeas corpus maningakha PIL Thagasang Darga Saya former session judge China kahang Rijumnao Pingwi Marine Color Property Ngakamihi State wi yang sangran akana kha ajawi Hilly State Chorgana Saran Masathura da hangsanga Latlishida ajawi khamata ya pauping Maitei aina kuki khanini shina ceasefire ngawau khwa UNC na kasathaira yang sangra na mayang sang mithuda raphai gatam naw long na shongpa kasem otngurut khuika haira achu pau henang chang haira pau na da khlei na tum sai ko ri ring pha kala kham haya jing sho sa serano